much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For any other phenomenon, Obibia Aquaba Ede Eva Too Much GH. So, Tano Wahala Jumedi and Ebre Assistant for Winnie Aba a Pesica Pamede, ever so much for any Etsy for now. Ebusia and that day that say Yante a year as some day, say a year young Casayan Papa, a year Jerry John Rollins, Waka a year in Chini Abu Abram, Ebiani Esisona said the Mamuni no. Penny Cassie say a todd and I said, Gibna Cassia Pan, and a 2 hour or may emu. Now, and some ye ever to a jar a munsha that and my idea. Now, so a yet yababe to a jadona a chima. Now, a big cancer papa a year COVID-19 year be, and you know, a day every one of everyone so the woman can chebe and ababe to a jam. Now, ye papa would be in Fisher a year at your swimmy and some 73 years, and Sana were free at the for asasi eso na yenim eye JJ Rollinson so ese when you will be away do meyi eso ache atesem ye wa boy ne homodem from 1981 to 2001 wa boy ya wo eye military rule yi emu wa boy ne ho emodin ye pam ema wo lidi eye military. That was in 1990. Ye dey anipa de wudi hini di wo man so am ebi be pewa. I don't see matter and sa at the afremini aba a miss medical. So woman may come away. Now a bridge aboy you will not soon chimuka cow what at the upper home. Want me and far and to a year and far MIA. About Messi, no more quaba. Many aba me so. Bibia boko dear. Yamia dum then so a year diarrhea was some bocos and your bocos. And boko. Eh, yeah, that's my queen, dear. Sister, Unquay. Now, who share a young papa? A year and some babato a jar. Fra we from ya, a bra would say yes, saying now, I think I've been a winner ye. Your mini bicycle, first of all, made Nakonia so 8 years too much a different Ashonia. Said that was Dibra at the share and a minia I think coming yet, dear, a shock and casa, what a shock. I attach road the Biam and moving a minia in fact. Mammy will say, we are Sanan Casa Bibi will be assay. Okay, me just a bit Thomas so at once, now see a woman say, where a dia swan, I say, a reality. Okay, but I'm quite a reality, tea, nothing in them when I say, Mitimi Jitu will say, ya dear, yam pemuna, and so a see a dear Cassian Cadiano. A jibine na Diana see a true sister. A rewosem, Uncle ye, mammy, and a day now one will say my share red. Me, any brain soldier, may see ya nan and ya may say, Papa, read dear Ghana, ya sure dear. In color and then a person me ya pan and tika, mamma shame, if you say any brabber, any brabber. Na yen nti ebeto dwana dese wo ye ewo eye kolebu woto anana mo said wo kolebu na ebinom susu se ye COVID-19 ye bi na enya no ebinom susu cancer bebre wo hwa den na betimi ama ye papa yi wetimi frata se fast because enche ye bia ye October ye abusum ye twam yi na wode ne maame susu ekokoko hye eye efom wode ne maame kokosie ye a chese no no ye papa yi ne hu oden wo hwe wone ne yire ya agiman ye kunadu wone ne nte ne ye wo ma wo keka na bibia and dance bibia nkyere se ye papa wo baba be free emuzeze nti wo hwe wonsuso ne wo mo a wo mo ka se corona na COVID-19 ne yi ni free wo ne wo mo be ya adwen ana yo mini abasika won se wo wo die okrade a nipa da se ni to menje na wo wo bo wo pono mu a won krawo owo wa ne kwan bi obefa so a wode beba de ne nya ne se
waba beswe wo na chese waba befa wo de wako na one thing na ye no kra nipa da seni aya na sa no kra no ye fa enka ya na motuo ho ene owuo na owuo so de etimi to obia anytime anka de bia wo na mo e so mu se mi maye nipa yi dem ti se nkotua me bo betimi abofoma ye den apai basika kruwa enye obia na wotumi num sa kruwa na no ba power kruwa obia enye obia na wotumi num da kruwa na no nanso eba owuo kruwa owuo kapa eda mansanko mu enye se wo ye wan owuo betumi dia fawo na ne abenya aba betesi anya aba abedru yi owuo abefa ya adi adepa bi afie nsemu enu na sesi ayese ye bobo ho na yetimi fefutu obi wo baby na ne ye ya wo kowu ye de oduma nkuma ne sesi anya ye ya we free mu no mini aba bebre na beba se coronavirus etiasi ya be ya sisi ya Ghana fo bebre de o ma no kasa betina ye ntemu no eye den ya bebre de betutu coronavirus akoye election year sisi amanfo pe power ye si ba power nso de obi atumi ye bibia for power no amo de betutu se eye election year na ebi obi power ntino eye ye papa ya ebia watai MPP echi ayi neni mu sesi ade ase na kuma na chi akọ New Patriotic Party wuntinu ebi nso be kase nu nti na ebi a opposition abomodi eyi na free mu bebre nso be kase ebi a nyi a wanyi no ne mbre mu a na nyame ayeden edi aba be frɛ no ebi nso be kase ebi a nyame na echi ane so ka won se owu abebe yi de obi ane na drink kire a wo be ka edi afa na nso ni nemu no yen show eye danya wowuo wo mra ema obia na obeba ebetimi abasa wan yare ebia obetimi abasa wan yare ebia mitiya mi ya ye de ne ko ya na wakwa ye de wakoto na senya titie bia no wato eya rewutema o man Ghana because ya nipa bia ye ro man Ghana ye rent me emfi no ena yanda dream pot say papa yi obefi atasefo asase because ye kan anwodin ya papa yi oyeden wowo bi energy ni mu say ye ex president Jerry John Rawlings the way ya woti kan someone no still na wo ye mekai miti yo wona na madri koti emri na saying them na wo direct traffic. I'm saying this man is full of surprises. He's really a great man. Our negative side, ebi mu beka, our positive side, but all the same, no, the man was very, very great. Actually said, me ye denya ebusuafo rebewo. O man Ghana for ye rebewo because ye rent me fi papa we da. Ye rent me infi. Ye rent me fi the voice da. Ye rent me fi the authority a. What exercise wo man mu. Enti say we di Ghana for ye charge ajo because nipa bi wo wo free oman ni mu a won se bi mu wo mu a enyama na wo mu free mu so a entosin nantu obi wo a owo mu a o hye ne ma na wo free mu so a entosin ti Ghana ya hwra de papa yi we free mu ma Ghana e fa baby no ne subiem Nisubie sika ebintimi mba na ye sha ye ne maame wotimi edru enyini drum pepenso ye oha ene akiri po baako na chese 101 achese wotimi enyi dru sam pepenso no na obi a wotimi enyi dru sa bre no na ne ba etimi ede na akwape ne kura bre akokata na chi kura na ne ba entimi endru sam pepenso no ebinu mususu se ye maami kwa wokoye na wato nsa de afre eye ne bai se ne ba no so memeka no ho na obi timi wuma otimi frɛ obi ote ase se wono so memeka no ho abra nipa ne mra nso ye ebi wo hosa sika enye ni bre na aba nka mede ma no betu masere won se sa nete e minim obi a wono wowu ya ne ba nso wu kan no wa ye kom na bo mu tie wo mu the same day ba woduma nkomankwa no nim sene a wo ye na ade na akoba se ni de se wo mrenso ya mini aba wo mrenso ye se wo mrenso ye se wo bewu a enye obi wu a wewu no ntimi be fa wo nko onko echi
obia won nkra da echi obia won mra obefri atiasefo asase so enu ne ade ba ko yese ni pehu se fa woni authority awowo power awowo jumedie awudi se wonra ne so na 50 years obeko 60 years obeko 70 years obia ne mre ne maame no ni age ebia oduma nkoma hihye ma no e no no di free atiasefo ebi nso a wo se obi wo wa ye bona chese ni bibia ye passion chese onye sikantem odini mrentem sa ebebre wo omo age no obi wa ni age ne nwasa enti ni bibia no esu aba within the age given age enti enu kra de ye mfa nka asem wo ha se ne maame no e na aba be fa no de ne ko na mo se ni asitie bia na ye be fa ne se eye ni mra aso a eye se wono oto ena wato na minyaba ne wunya titru wo mu pa ne se bibi se eni ebie su se ya ni ahwe ne ha ni afa bibi wo na ye de akan ya brabo ho nia so man Ghana mpanifuo fa wo eni oman mu nipa eseti memufuo ye fa wo mu ne se eye ex former president Jerry John Rawlings etimi afiri mu dia na wo wo eda kwan mu mo nipa da se ni bia enti se wo power na se this the time you have yes wo exercise with duty with clear conscience just say wo ya de bia for akuma pani adwen papa because expiring date wo twen when esi esua wo se wo ye dwadini uti dwemu ton ade provisions we your designer just say me patch de say obi bia ranfe mu aba say edue bia ti mi buto inre bia to mi tito ahaban mu no te ahaban dada nso mi aba ni nyina ti mi tito na uhu se ade atobie ni so ni yeyi amana na wo so wa pe bibi de akata wo de so se nya wo kra de ento anase to krampa wasa nsu esi nwa na a wo de be wuro ti mi nua ba bebi akodu ni de yesu ade papa ema wo man Ghana ye mpanyifo no tichiri wo ombanyame ya adom no mawrat na soro wo na omo kan hu se atamel aba wakọ wo mpanyifo tichu aba omo ko vice president ya wo free mu ana o ye NDC ni wo be kan mi din ni kaka be me de onu we free mu e de ko ena sisi a wan udeye etie ni ahwefo me didn't say and down dream won say ye former president obe free mu sisi a ya down dream wo enso atọ Ghana eya rewo sem sister dem ye show say me didi o oba mercy ntubase yesu kra ye jan him den ya bibi de wo se nko wa no we de hwene nembra yenhwe da da ye wo asofo binum wo omayi mu a bibi ebesi a nyamitimi yi kire wo mu US abato yi be kurampo ebinum nya yi kire enye wo mu nyina ne nya yi kire de naso ebinum anyame no wo mu kasa ebinum wo mutimi tu kwan ko nyankopon nche ne nyankopon kosi nkonya twetwe nkomo enyina etimi babonten bebe kire se abato we ne beweni we ne belusu ye de kurampo no ebinum ababonten enti ye papa yi baba be wei nyame entimi ni obi ankasa ana wo wodie aya na nyame nheda mbo asofo binum kokose we yi ba be free yo mini aba nyame tumi yi kire nanso se wo yo nyame ba na wo ya so odinfo a ebi wo kasakra wonte ena prophet fo a chese Ghana ha ma be pie mu ebetumi abasa nyame nyi omo kasa na omo no kire nyame bebi a wan kasa mfa won say na say the election na ekwaso no obia nipa da say ni ye some kind of way that moment in circumstance na try e hu ni ekwaso na ya tension one that direction na ye ekwo enso na ebia nyame kasa fa say there be a some attention ne ko ha say enso na ebia ya to ya dwemu owo de timi fa bebia won say na say the prophecy bi ba ya ma mi bi gina wo pray for Ghana won say one specific problem ko be timi ba say na nka ebia empire we should
should pray for Ghana. Na ke bia obese o CB former president. Every owuo mu. Enti be ayi asofo bebre o maba no. Be ya eso mutimi enanti e kwan ne so na nyame kasa o matenene otu to se boni penalty ye ni nyankopontem ene nyame afre wa waye nipa kwa die mfomso e wo ho na ye masan mfomso ne broso ye ma nipa sem ne broso ye ma ye deal ni yakoma pen ye den e broso enti dani dano na ama enyoma e sei e jinsem enso ebia kam ye sure say Ghana for ye kwaso ena ye pehwehwe why we should pray for Ghana ena enka ye tu ana mo bom pan ya kan yema bebre enhu besisi enti edifo ne de edifo no ye edifo no omundim wo man mu mayen chese omuma omaso nye sharp tetefo Elijah emu mre ne Elisha mu mre no king bi be free mu a message ni ba me ye de koma no ewo fie ema emri bi kra king bi obefiri ma edi message ni koma na no adani na ni kire ban kasa ye se rade wo ahwe ni amaye abrabo amabo no kra be di wo wanim chesa na motu ametu wo wanim na wo be frame samre ya na kire se wa chesa asa wonim me no nipa o papa de wo de we be kasa na emra king ni yes ano nyame so tie king ni Emma 15 years sad kan na brabo ho enti aye na prophet fo no owadwumadie peye so omudi no ubehu se obi won so nya prophecy we yakoba be ka no ma chese obi anso jindimpo ma ye mfa ni serious the way yo ade no mo ya ma ministry no butaya nyame de mo ya achia enso se mo be di no kware e de o maso amanyame a Mijini se nyome bi we nyina omo betimi aboasi ano because eye dan ya prophet wo memu dia nyame yi kire ba me nya ba de twen yo abewie no ma ye aswenti a chese o ma dwinte election ni no be se prophet o ma dwin nyina ne nya won wi ni mo bompa e se rade wan na wo eye se wotena akonwa ne so enu na Ghana ese se yakoma pressure show se rade si wo hene the only thing the choice we have is si wo hene. The God will give you the direction. Say, young cotton fanfa ha. Now so prophet is a cassia. Now so a penny pound while my mua every I just say, Obiam Beshes and common. Obiam and so show you but when you better I say, oh me we now so no me I say me back because Ghana ha and I me call me you will be catches a story say be PM. But me the can say omo ya ma prophet for the ye bo so omo ya true for but entisa edifo wo ho nyame emba wo ho odi omo si na nemu wo ye esanse nyame ankasa ntumi be ye nyoma bitu no nam nipa so na wode ye enti omo nya nia ye nyame pese wo mo ye because bebre wo wa nyame chiro mo no mo fa bi ye chiro mo bi no mo fa si enu ena ma ye hu anokwarefo ewo edifo ni mu sure oba mercy wakasa ye na nti asisi ababeto apono so former president edema edomkume wo mashibeje fi na chese meka John Dramani Mahama wode na pro boko kopie mu wa santimante ma chese wo ye campaign wa nim se yesusu ye we election year mu campaign na wo ye emra chese announcement na briche yi bo wo me ya chese obi a etene obi ade ato ni WhatsApp ni Facebook ni Twitter ni Instagram a chese wo mo esu ye papa JJ yi wo no nso so wakati ni campaign ni nyina short na ye hwe ye papa yi nso so ananke ye nim se amanyokuo no wo mo enhye damfa ni dia na se ase ahokeka nan enyoma pa ye papa JJ ebebe ye na se wo mo te wo mo bia so wo ne enka bi na enum a waba be ye sa de we ya wo so wo de elmo ne ye papa JJ yi na de na wo pa kire yo bi aba won so ni party ase na say if you have a duty na mo ye na interruption be mo ye then there will be conflict kakasa akoye ni pasem ni de enfe no nche se wo mpa nipa na asem na wo wu asem yo wu asem ba se obi afiri mu a onipa ni personality efi atasefo asase so a won exist bio enti no ya de bia eyeya ebe pusu wo
ye wan hey yes obi wu na asa wo tanfo kura wu na wani ewu that asa koka na ye den asa eto wu ye different dimension of human your life enya ba pe emfa woni relationship a woni nipa ne wo mo ya tanfo say dey ya dia ya because ususu say sa nipa we die and say me to me share the be ma na say campaign na we twa so na ye enye se campaign na we twa so ye shock ade na ba de be na me kan ye be ma wa feel some way and so na later you can recover because ye dey yo nipa na ya shre no eti akoye nipa na you party no da no ono no ye founder of NDC party na won so abenya chance na who like who so di penny who be wo mre kakra wom enti ye dey as appreciation na wo ho na one mistake I had the purpose and we normally do ni say obi ti as na wo ye ade a eya ye mbo na baso ye celebrate I don't know say ye enviness say ye ahomaso and the money pay ye show that kind of attitude that ye appreciating ni pane da but mani pani wu se si e fiansa ye beka ni papa ya na wo ye the responsible life now what him say wo but anka to say ye the kind your life for one say we will appreciate those who are doing well. Kamiji say Ghana will go far. That has been the terms of Ghana now. Obi equals to another ye ways and means to pull the person down and I say we but say only panitia in modern bonnet dear. Yeah, appreciating or to say, well, would the moment you share your ex-president Krampo, Kofo, Otiasio, leaving those who were free are buying. And what I said, Ghana, cry to me celebrating Papa. Okay, for the new power, for the new power, by your pen. Say, be a meeting, be on Koswana 122, be on Kwana 1, be frame my young boy, Kofo Jean. Bawa be a BB pen. Sana me patch. Former president Awato we free mu te say no why bia ma NDC pen on the NDC gina wo why bia ma man Ghana why bia ma man Ghana na ye but NDC aban no why bia ma NDC aban no and na almost when yes opportunity abeto aso say ne tie bia be ka won enti se e kan na che se aka no na o say yesu ko bia yi ase aso na wusu no and I tell any panel na wusu no wusu wo de ho say hey you go we to call JJ Rawlings so call papa we and ni so full of energy full of authority onu say timi afri atase for as hey and say we gina yie enti omu ni na ye ahwe yie ma wom o te ye ne kure putu no wa shock onu to so hu say there be bibia to me see till that moment me nua ba e be fam oba mercy obetwa jajo ya na o sha se de ensemi beto edwane se de shock edema wo man Ghana ya na ya papa yi wono so se wa suspend ne campaign na wo ye ya can this affect the NDC election say ebetima mo ma lucy ana say ebetima mo ma win. Yo, mini aba won't say when the foundation is good, it's good. Okay. When it's bad, it's bad. Okay. Way and this omo foundation did that. Okay. And the peku about dumping wa almost sheer money na me sure say money JJ Rawlings are free at as a passer since I see woman and number T I see so say shock news and a year John Dramani Mahama enya ex-president enya they will understand. And no, it will not change people's hearts towards the party or against the party. Because they tell me, Ghana for binum esusu say, obi wo hono mu a papa JJ and I still na kuma da so wo amanyo ko ni mu. Enti se si a woni wei. Ebetimi amanipa na ye say oh say ye wenti and me tie amanyo ko we ye chi na woni hono de ne ye say de me to abaye den ana say me to ama wo mo ayeden. And I will be one of so so wo betimi aka say oh amanyo ko no me penase me fa woni nipa wo gina na say ade ato wo mani de enya menya bibi fa mo say de be yo mususu betimi ayeden enya anigye e wa abato nti na me busa say
can it be a loss and I say bit my again the amount yo me aba say na tie bi ebi mu dey DNA there is no one bet me assassin okay and as an incident where you see no so be ma ebi mu so enya wu mobro bi ane na komeda no sure okay odi tu anamo ewu mobro ti betimi ama ebi mu so aka say no crane ton be vote ama NDC aban because omo ni say papa na ye founder yeah and ebi mu so die eye den ya say na wusi kano no as a papa ninti na ono akata ono join NDC no from the beginning enti ebe ha no ba ni nemu no betimi a consider as a to adia ma NDC na say na sitie bia no mimi ndi na sa particular moment ni ntimi sesa nyoma okay adia no wa ya to wo wa che say minyaba yeti wo sesia obi making the mind up okay she ntimi sesa obi making the mind up nya why na adwin so obeto ama party why did that okay it doesn't matter the number of campaigns I will be why did that nya why na adwin so obeto ama party B why na adwin did that sana nipa your life city one na wo shake your memory na omo fiance omo ba no na imebru ni crampo no obi wo ase family trend tradition goes on eti onu no ko betu wabusen ni mu no aya one bi na omo de omo timika se me hwe ni party we ye na me dia to am ba dodo na they follow the crowd tradition goes on se si ano abanu de party e watu we dua na aba na wie a obetwa so aba na party bi so we dua wie a wo betwa so aba sesi awe wo sem aba no na esi ebobo wo fi say when it comes to parties ebe vote die me ni aba me gidi say wo sikakra why wa adwene my adwene ndi adwene de say ni do obi a wo bi mo ma me kenkan eye comment ni bi aba no na ansa na mekọ comment ni eso ni mekọ bi ene so ya sen e ma ye di dwuma yi ebebe so mo abre ene abre bi Mama Juliet Ventures eba na kitchen appliances demo enoma wo be sisi wo dem wo ho baby bia hwehwe Mama Juliet echi akwan e wo eye Abeka La Paz na ebiemu enso so eno no se wo pe roofing papa ede abowo dan so neat roofings ebetimi edi se adwuma no ede ama wo chance papa wo de bebo dan so ama enso beto ewia bebo na ada enso abobo wotim de wotim na honso ensesa de etia na etia entokro memedemu enwe na achie de enye hwehwe neat roofings wo mo betwa adwuma no yopo se de wo mo di tie ni neat ede amawo Lord Master ensoso ewa hanu ma step wo a wonsoso ye eye aban adwuma ye ni so yo post ni so jani wo ye eye na busia mesel ye mamu se abochefo nka ho we ye Ghana hanom na ye loan no ebetimi akwa ama obi a wo amanane a kafra umbetimi apebi e wo nso so wo ho enum na comment no ebi aba no expose GH edia wode aba wo say may his soul rest in peace Steph London and so edia wode aba say rest in peace Papa J loved by all despite his political affiliation. We have lost a great soldier. We may God keep him, live forever. Hilo. No so Edia and no Alice Karibu Edia what they ever was saying. May his soul rest in peace. Friday Rindom Wamfa or no so Edia what they bossing. May your soul rest in peace. One of the greatest leader in Africa, exposed GH and so CJJ was my only hope for Ghana to move forward. Oh, shedding a will be so ebet me abwa Ramata Edia what they about saying Papa J, may your soul rest in peace. Vet Togbe and so Edia day eba was say I cried oh JJ sad Kupo Felicia and so day eba say I am Albert Bonre, oh Papa, why so soon? Samuel Kalito Edel no so dia bepiem was saying, Ghana don't die now. Rest in peace, Papa JJ. Or no so Edia and no. Not to say our Hosempa, Ghana for actually a year idea because a big crumpus woman is so or many that swore and no sunk or no. Enanke ebetimi ama wo mayi etimi etu eye empon ama wo mayi timi afa ne ntoma pa edi efran na ye kwa eye ensem eso no
Dodo na susu say because of abato na say apre wo NDC any MPP NTM because it's one money the major two parties are one wo wo mayimu a ba na abato a say MPP amfa NDC na efa entu ebinom susu say and ebinom dwen sem entawantawa wo ntam say yem papa said the Nancy no one can't bang his excellence in another done Kufado. Then Nancy said the MPs near a young Crawford do a timmy woo or maymoon. A bit me about say yes, a pretty and a woman ye a young papa ye a day a free a year a honor. No crabby bet me abem because of Ahinie, penny near to me dear will be a paint. Now you will be a wild boy a year or may ye a paint. Said the bear also bet me a year a Ahinie. You mean ya ba bibi sa to me see. Okay. Nipa bone for wo ho wo mo nso no wo mo hwe ni o mo penko enti no wo mo tibi tu anamo shorty obi life manifest asefo asase so but me nia ba ye papa Jerry John Rawlings ono die he is a strong man and one thing I know for sure say nipa bia send ya wo sitie no nyame wo kwan ya wo tumi use no who nipa that say no to me nyanti ase ana won to me enjeje no and this man was a great man and a strong man and one thing I know for sure say whom God has blessed no one can curse etini ameme pa kire ni na ne say meme hu ne say nimre na aso enye obi na ekuno former president no nyame ehira no okay nyame ehira no ene nyame ena odi obi nkwa ono pe ena wo nkwan se wo ma nkwan ma obi nkwan eden efiri ni nsa edi se si asi ye di kwose obi a ne ya nyame ketewa no okay ne ya nyame ketewa se woni tumi wo betimi agi such a great man ono like Ghana ha. He was a strong man. Now when they say, you be beyond a pen as some saying I will see can one someone. It is obi no bet to me a kunaka would that. Okay. Because on no other prison that you to ne boy read that. Sometime I walk up, sat it in when woo. And me obey the president. Not just say, those time I could tell you my buy in your confusion by yes is in California. Incrofo ni paboni for one bet me din akọ edro so ay de ekunu. Enso wenwu. Okay. Ena emre yi mu so ana wo bom sa time kwa na second NDC wenchi adenti no mankom onwenkunu because enkrofo bebe lusu wo this year was adjun for the nimu and come on so no mu webufu a ebi mu betimi di na kwa edro so akokunu se wenwu okay na afe election ebe baso a wo wedi ni pa we wi a wo ti echira wa ya observer wo hwe ne a nyame beti ne hene no enu ukoku na agide efrim enu na me pa che se enye obi na ekunu okay mimi hu ni se ne mre dodo na besusu nyom besusu bia se si a coronavirus ye betimi da she coronavirus ye betimi da she se spiritual care obi na ekunu ye betimi da she bibi bebre ba ni nemu God is the final say mimi hu se nyame na edin hene ene nyame pe ne pe nyame pe ena aye den ayewo na se kobase obi kra na ekuna nyame na ma wo kwan because me nyaba se nyame ama wo kwan se obi di fa nko adresu na ewu a untumi mu ma ni nye obekunweku o se yekun yen dance yewu eti ube no mo poison ube react poison ntumi nye den ku be kire wo woni ntumi nye den enka eti se wo ma wo kwan se owu we fa wo nkwankwan adi a enya dia ubewu agise wono pejanensa say rest go and do what rest timimi wuni say a great man has fallen and it's the will of God. A great man has fallen and it is the will of God. Na ye nipa efrima ye hwe yankasa ye bushom so obi frima
aya na dodo na ye de ni ehwe eye mmofra ene eyerenom ne abusua wagya wo mo ewe echewe de nyame ncha de ya papa enya de se afi na ne baby area na se ne baby afi na wo ko eye JH secondary school bi ni ma anyinyi na wagya wo mo eye enika se ye ma me ne titu eye ye ma me kunadu agiman onji ye mani shedin de ye manu pa say nipa woni na bobra so many years na say we free mu like you say mama onu so what in the party epen ebetimi ama na ho keka wo anase ni gidi a wo no ebetimi atoba ha na you mean ya ba such is life ade to woni ana to woni ade ya nso de ye den ya abegbo opon anu nso de we bie yi nko a wa bewre mu de ya obenu ho se wetimi ye den ya ye agimankonedu wo fem na ebebubu no ebebu na bem ebe chia no in fact wada wonder it will take time and son of recover because we will be atna for so many years our refo be ye honam baako our refo bi anaminim ni kru ni yi ni wa wada wonder ma na aduane a wondi efri se ohun ni se ni half ni wo saa na akoye wuti eye bebi abeti JJ Rollins din bia ye ex-president din may so rest in perfect peace baby obeti ni din bia obeti ni wife din nana agimankonedu din wo beti enti sesi a wo wunu ni din taruhu eye dan ya Ghana fo bebo eye agimankonedu husband former president it is that when ya nightmare wo eye nightmare won fa ne fosa obedi yaw but I say what ti ase one thing nyame na woma onua nyame asema na adbeteche wo re onua so no ye den wo so mu a waje na akoba senso no aya na bie weni kakra ewo wakwan ho obi a oben wu ewu esa bie weni kakra bie weni papa so hu sei e ma hu se wo ben nipa okay bia na fe so hu ewu fa it say wo ye bibi kra wo ndwen wo fi say wo emba wo pro ano ye emefa wo nwie bi emefa wo baby ntu wo ni say ye anansi story koku anansi story aye to but aya na at times no reality bi face ye ya ni basana emma wo ni ba wo so wo say da bi bia kwan bia wona moto a wo hu se wachia che no etimi ma wo wani ba wo so se se wo tene wa kwan bi na wo so no betumi ato se si ya obeba no but obi akwa ya so esu omosu a me kan ya sem obebotu pa on down dwe wo se bibi se ebesi eti butuni na kire se eti da chi primin so menso mekoma medin tene say amma me free atasefo asase to say but a part of life wa man Ghana any timemufo ni wiase afa na nyina death owo is part of humanity ya dia ya na ye jatowo but it's reality the truth will forever be the truth no na kire say ye na mayese etutu ya na mo so yie ye ja ye chi ye hu se that chibiu ye wo bebi ko enti ye kwan bi a ye betu ana obre bi a ye bebo no ye se ye timi bo bra no e wa akoma pa ne adwen papa mu na nyame to nsa frɛ yen a ye nya akota papa be aye den ebu ti ye mami sa braid de obefem yo yen kan comment ni bia aba ne mfa yen komodidie no ensi a enesa Peggy apia edia wode eba yo say rest in peace Papa James Rosa David or say Rollins must come again. Our youth need his
discipline. Biemo so at some obedo no they say emoji awo so rest in peace and no they are to Rosa David Asabe or see who is going to stand for justice and the good of this nation. Idrisu Logonda and so Edward Deba was Papa J, African legend. Daniel Atidefe and so Edward Deba was oh why so soon? Rosa David Asabe was are all these ruthless liars and thieves in political code going to take over now uncontrolled? Isaac Miracle and so Edward Eba was really sad. Simon Owusu de Eba was in we miss you already. Simon Asabe was 419. Jamila Abu Edward Aba. Oh my God, may his soul rest in perfect peace. I can't stop crying. Sana Wapache Rosa David Asabe must say no. Jenny watches as some one say a year as him. Samuel Kalito Edward Eba whom God has blessed, no man can curse. Strong man is always a strong. May your soul rest in perfect peace. The youth still loves you, Papa J. Deeply in our heart, you will forever be remembered. Patrick Amantin Ediawode Abba was saying, rest in peace, Papa Jerry. Rosa David and so Edio say our justice system, the discipline of the youth are gone. So Isaac Nyame Aka Edo Deba was so sad. Legends are passing. Morrison Sakwa they also rest in peace, Father. Azaya Boa Charity and also say Ama every far and so Edo de Abaye DHA a year etwa and so say so is true. May his soul rest in peace. I no cre say onte yana so who say that soon be there no cre. Oba mercy. Yedin komodidi ne esi final words out de bema eye abusuafo emma ene adehia ade atowo mu eni yo abusuafo amahwe mo detichie enya mo nkwa na mahwe odehie Ghana ya hwe ade na yema mudie obi anhye den nyame na woma wono anso na wo osomu a yentumi njimfri ni ntem. Na me kakra me de beka won say legend, a great man has fallen. That means obia to me falling, obia be to be ako anytime. And found one wa won fe, and found one wo power, wo authority a wo kra, and found one sika a wo owo bo opon a ye dey say wo continue pe bia na mo ase ye alert. Ye ma ye ni ba ye wo so ne ye ne se, ne hu hia na emra ye nya opportunity a ye nya second chance a ye nya. Yadi tutu ya namo ye se ne ebe ya dachi bi se wonyame to ne nsa frɛ ya nya akonta papa bi ebu se wukɔ ya se ensu mani pa na wada wono wo na waka wachire no wo na ese usuma ho se ne nyame frɛ me a me kwan den na me kɔka akonta be na me kɔ den na maye na me gidi se wo hu se ano credit na nte a ebe mu watoto anamo ye na obetoto onyoma nso ye na no credit ene bedi wa brabo ni mu kan jo nano credit ena ebedi wa brabo eni kan ya di ese no eye nuanu mienu bi aba won so do comment aba yan kenkan fam mo manya sana tete yi wo mu emu eye mu yi ba eye Abdullahi Ediawode eba o say may his soul rest well. Peter eye Awuve and so Edio say a legend is gone. Everything for we akoya eye aro what ma say do for na dream one more ente eye ase wo so wo bibia obetimi ede aba e o tuma GH your comment section ye bre no aye ebre awie aha ena ye di ase mesmetical ena di na dream cha wo efan semi ho ebetu edwa na me di dwumade ho cha me di ede ekua sika padasone ye besane hia makramo. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ana de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wi asafa na ina me recommend emamo too much GH. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH.
and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.